Hercules! Napalabas, kabayatan amagmagna ni Sharon, adda nakita na akwentas iti dalan. Pinitot na daytoy ket kastaunay nga ayat na. Gaputa maris balitok daytoy. Addamat dimteng alalaki amanagan Orlan. Ket kunana, ako kuana ti kwentas. Ngem impadawat na latan kini Sharon. Iti sabali abangir, inikanmat ni Orlan ni Lita iti kwentas. Kas panagyaman na, gaputa pinainom na daytoy iti mawaw. Ngem nangisit ti panagkita ni Nana Nora iti kwentas, nga agpapan iti kwentas ni Sharon. Kabayatan na, gapu iti apal ni Alona, taadda kwintas da Sharon ken Lita, inkadengnan atakawen ti kwintas ni Lita. Nagbaligi nga rod daytoy. Ket iti may sangal daw, nadlaw ni Nana Nora ti kwintas ni Alona. Nakunana akapadpada ti kwintas da Sharon ken Lita anang isit. Ket nakigtut pay ti baket, kabayatan aming mingmingan na ti kwintas asuot ni Alona. Itagagayam, adtuyen ti tuloy ti serye tayo, itaalawas anapaulwan. Kwentas! Dito'y drama tayo! Hercules! Ha! Ay! Ha? Apay nakigtot ka, Nana? Awan! Nakigtot ka, bayat aming mingmingam ti kwentas ko? Makapakigtot ka di ti kwentas ko, abalito? Kwa! Sige, umuna akon! Ditakan! Apay akas jay ti kwentas ni Alona. Ulegmet itayan ni ti panagkitak. Herman, umayak man makisarsarita ken ka dito'y paraangan yaw. Ay, wen Anya ayati kayat mo apagsarsaritaan ta. Tinapalabas? Nalasbang ka pa'y laeng, Nora. Saan at tinapalabas ti pagsaritaan ta? Kat karaman nan inaram ka ide. Ngam nasigsiglat da ide seryo alakay mo. Saan at tinapalabas ti umay ko ibagaken ka, Herman? Anya ngay nga raw. Herman, anya ka di ti kolor day tabuok mo. Saan ka di apuraw, ken adda nangisit na? Wayne, black and white ko namon Ngamen, lakaya kon. Siyempre, agubanak meten Ket day ta kami sitam. Saan ka day a kolor berde? Wayne, berde ti kolor de ti kamisita Kanday ta pantalon mo. Saan ka day a kolor brown? Wayne, brown. Apayaya. Day ta sabong ti gumamela dito'y paraangan yaw. Saan ka day amaris na labaga? Wayne, Nora. Nalabaga mo ta talaga. Apayaya. No kasta, awan nga rod dadaal ti matak. Ay, Nora, apay ka di adamdamagam dagiti kolor. Awan, nadamag ko laeng. Sige, inakon, Herman. Ay, madamdama pa'y mo't Agsarsarita tapay, Nora. Pagsaritaan taman tinapalabas. Awan panawin ka. Makisarita ken ka maipapan itinapalabas. Herman. Sige, inakon. Kankanan! Masabat ko ni Alona.
Alona, gumatang ka iti kankanan? Saan? Ha? Alona, adamot ang kwentas mo? Wan, adda nang tad kanyak alalaki. Kasta? Wan, kunana abagay ko launay dayto akwintas. Iso nga intad na kanyak. Kat inawat ko mo ton adagos Nang runa pa'y takunana nga ad-adda a pumintasak no isuot ko daytoy akwintas. Kasta gayam. O sige, inakon. Kat sa anak agumatang itilakom. Kasla jackpot dyan at ikwentas na kat intad ti lalaki. Isunsa mo tinagtakaw iti kwentas ko. Sa bagay, narigat ti basta gataplagtan. Nang runa pa'y tawan pa'y mo't pamanaknak ko. Sharon, umayak man agdawat iti kamatis amulayaw. Sige, ante. Ingkala pumuros dita si Kigang ti balay. Ha! Ay! Oh, apay ante. Nakigtot ka man. Ako, awan. Ay, sige, tenak pumuros iti kamatis. Ay, payakas jay. Ulag ti panagkitak iti kwintas ni Sharon. Akas iti kwintas ni Alona. Ay, anya ka di talaga ti mapaspasamak kanyak. Nakaala akon iti kamatis, Sharon kaanakan. Inakon katagyaman ak. Sige laang, Auntie Nora. Ha, ti kwintas na. Sa baliitan ti panagkitak. Gaputan ang iisit matan. Oh, Auntie. Ming-ming-mingan nyo ti kwentas ko. Apay? Kwa. Anya ka di ti Maris day ta kwintas mo? Kat Maris balitok tabalitok nga road. Sabali at talagang day to'y. Sharon, nasaysaya at sano ikatemon day ta kwintas? Ha? Apay ko kat balitok day to'y. Kwa ngamen, Sharon. Ay! Apay ka di, ante. Anya tinakakigtutan nyo. Iti kwintas na. Nagbalin nga ulag. Kat agdildilat. Nangisit nga ulag. Ante, anya ti mapaspasamak ka na kayo. Ay na, Sharon ka anakan. Ikatemon day ta kwintas mo. Ang mga numaisagmak ka dita. Ay, pangaasim ka anakan. Ikatemon day ta. Anya? Ay na, auntie, jak ikaten iti tenged ko day ti kwentas ko. Ngamin, ang mga numapukaw. Ay, jak lakit di kayat amapukaw. Kan may isa, idi payla ang arapaap ko ti maadaan iti balitok ng alahas. Sharon, iti kwintas na. Saan pa yan nagbaliw tilang ana? Ulag lata, katagdildilat ako mitkita kanya. Ala, auntie, kayon, taing kay iluto day takamatis at inawad yo. Sige, inakaon ka anakan. Ang pangasay, ikatemon day takwintas mo. Mga numaisagmak ka. Umayak man. Wen Ay, mga oras mo, Ading Nora. Ay, adda kamot gayam dito paraangan da Herman, manong dogan. Lumabasak la itay. Hindi nakita ni Herman. Iso adi magasak, anak isarsarita. Apay ka day, Nora. Anya di bagam. Ay, Apay, ada parikot mau. jak ngamin makaid na ijay balay. Iso nga imayak. Una, nasaya at magtaymay ka.
Tagi istorya tayo. Adda ibaga kada kayo. Kadya ka mo no anya ti makunayo. Nalabit ako na inyo ngagbalaak. Apay aya. Amuyo ka day. Addaan iti balitok a kwintas dalita Sharon ken Alona. Kunada nga adda ka no nang isagot kadakwada. Ket? Ngem, apay ngay nga iti panagkitak iti kwintas da. Ket nangisit met ti Maris na. Saan met abalitok? Ay, isu ka day nga idi may ka iti naminsan. Ket damdamagam no anya dagiti kolor ti kaweskaw. Wen, Herman. Takayat ko apun ken no nadadailen ti panagkitak. Hanggang saan met? Nangisit. Ti panangkitam. Iti balitok a kwintas dagiti babalasang. Wen. Hanggang saan laday ta? Ta iti naminsan anagrana kami ken ni Nora iti dalan. Nakitak manen ti kwintas na. Idi damo, nangisit ti panagkitak. Pagamuan, taulag matan ti panagkitak iti kwintas na. Kat dildilatan nak ti ulag. Kasta metlaeng tinapasamak ije paraangan da Sharon akaanak-ak. Napanak dimawat iti kamatis amula da. Iti nakitak manen ti kwintas ni Sharon. Maris nangisit. Ngempagamuan taulag meten. Kat dildilatan nak. Anya? Idakas ti kaipapananday tanura. Win nga rod, manong dugan. Kastamet ti kunak. Ta imposible nga agtagtagain na baklaeng. Ken limpyo ti panunot ko. Sa anak abala. Ay, dakas lakit de. Ti kaipapananday ta nakitam. Iti kwintas dagiti talaw ababalasang. Lita apok. Nasarakam ka din. Ti kwintas mo nga intantay ganggan na at alalakay. Saan, apong? Isu abinaybay akon. Atapak. Amay sa kadaalaw na. Ken Sharon tinang takaw iti kwintas mo. No ni Sharon? Saan mo't siguro? Ngamin, isutiin mo na anaadaan iti kwintas. Kat ni Alona, kunana nga intad ka no ti may sa alalaki ti kwintas na. Nalabit, ani Alona tinang takaw iti kwintas mo. Ada ka dinadlaw mo iti kwintas, idiin suot mo. Awan mo't, apong. Ha? Wan! Adda na sao idi kanyak ni Nana Nora. Anangisit ka no ti kwintas ko. Idin to ta naglawag mo't amaris balitok. Apok. Sipod day din. Jakon insuot pay. Kun insabit kun iti diding dita seled ko. Aging gaan na takaw. Apok. Panagkunak. Kat saan nagagangay dayjay akwintas? Ha? Wan, apok. Saan nagagangay dayjay akwintas? Amangan. No nagtaod iti dakas. Ha? Kasano day ta, apong?
No anya laditan dagiti karkarna ama paspasamak dito lugar tayaw. Isu nga amangan no nagtaaw iti dakes apan nakabalain dayjay akwintas apaok. Adayta, makitak iti sarming to'y suot ko akwentas. Kat, ay na, bagay ko mat. Nagpintas tupay. Ay na, maris balitok at talaga. Bagay ko launay daytoy akwentas. Ang, apayakas jay tinakuna ni Antinora. Anangisit ka no daytoy akwentas. Kat, nakuna na pa'y ajak ka nun aramatan. Gaputa amangan no maisagmakak. Hay, rumarak man laangan. Inak manen agisursur iti lakok abibingka. Kasta, ti ba paspasamak kini Nanam Nora, Hercules. Ngem limpyo mat ti panunot na. Ta kunaan mi kumaabala. Anya? Amo na mat ti bagbaga na hapok. Iso mas daw kami launay. Iti sinarita na kada kami kinila kay dugan. Kwintas, apong? Wen, kwintas ka no da Sharon, Lita ken Alona. Nakitak ti kwintas asuot ni Sharon, apong. Kat maris balitok. Ngem ni Nanam Anora, nangisit ka no ti panagkita na iti kwintas dagiti babalasan. Alona, kita man ti kwintas mo? Oh, adayta. Di mo ka di makita iti tenged ko? Ni? Maris balitok ah. Dayta ka di ti gagaram, iso nga imay ka? Wen, kayat kula ang makita. Ngamin, sigun ken ni Nana Nora, nangisit ka na ta kwintas yaw. Ay na, patpatsin yung amin dadya bakit, kat dadaalan ti panagkita na. Ha? Kas makita mo, Hercules. Puro abalitok daytoy kwintas ko. Bibingka! Gumatang kayon iti bibingka! Bibingka! Gumatangak. Ay! Gumatangak ko nak. Kasla. Wan. Si katay nang tad iti kwentas ko. Ngam. Ay. Nakigtutak. Gaputak kala at kangad iti malikudak. Itay pa'y nga dakit ti malikodam. Ngam, di mo nadlaw. Ha? Saan mo nga ikatanday ta kwintas iti tengad mo, Sharon? Kanayon kuma anakasuot day taken ka. Ha? Amom tinagan ko? Imbagam idi kanyak tinagan mo. Saan ka di? Siyak, di mo ka di malagip tinagan ko? Saan? Diyak malagip. Orlan tinagan ko. Orlan gayam. Ulitig timbaga kitay. Di mo ikikaten ti kwintas iti tenged mo. Gaputa bagay mo laonay. Iti kanito ang makitak asan mo asuot ti kwintas. Babawyakan ka. Ha? Isu atap no agnanayon kan ka ti kwintas. Di mo ikikaten iti tenged mo. Amok asikatin ang takaw iti dayta kwintas. Ije balay dalita, Alona. Amom tinagan ko? Idinto ta, italaang anakita ka? Nadamag ko tinagan mo. Ay, kwa, saan ko at tinakaw dito akwintas? Saan mo nga libak? Ngam kiti,
Saan mo nga ikatanday ta kwintas di tatangad mo? Ha? Tano ikatan? Sublik day ta kwintas. Subliam? Wen? Katap no agnanayon kan kaday ta kwintas. Di mo nga rod ikikatan di tatangad mo. Maawatam ka di timbagak? Alona? Nasken ka di pa'y nga ulitek? Naawatak. Aramidak dayta. Di kagdanag. Agnanayon daytoy akwentas kanyak. Nasaya at nakita ka, Lita. Naimbag, tanasabat ka. Ha? Si Kani... Anya itayon tinagan mo? Orlan, tinakiinom ije balayo itinaminsan. Wan, si kang agpaiso. Ayan ti kwintas mo. Insabit ko iti diding iti silid ko. Ngam, napukaw matan. Sapsapulak, ngam awan matan. Sige. Ikan ka iti sabali a kwintas. Mabit lang ha. Taalag iti bursak. Saanan? Di mo kaya't asukatak tinapukaw a kwintas mo? Balitok dya inten mo kanyak idi akwentas. Saan ka di? Wala. Puro abalitok day jay. Kat day taitid mo kanyak ita. Balitok ka di matlaang? Wen. Puro abalitok. Aguray ka. Asino ka kadi? Taapay ang naglakalakan ka ti agitad iti kwintas. Apuro abalitok. Ha? Jak awatan ti itid mo a kwintas. Kan maysa, awan anyaman na no awan kwintas ko. Apay apagkid kadam. Kat saan mo matabayatan? Isagot ko kan ka. Agyaman aklaangan Orlan. Ngam sa anak anaasam iti alahas. Kukumlatan ti kwintas mo. Sige, agyaman ha. Inakon, ta isursur ko pa'y dagito'y lakok akan kanan. Nagkapan nga ta ni Orlan. Saan mo't ataga dito'y? Kan apay ang naglakalakan kwa na ti agitad iti alahas abalitok. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Kwentas! Dito'y drama tayo! Hercules! Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.